أعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Tutup. Wa ala alihi wa sahbihi barik salim ajma'in. Ila an qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi ulumi sa'iris salihin. Nawaina ala man wa syukhina wa rijalina ala man wa salafana ajdadina ba'ana salihin. Wa adkhil niyatana fi niyatihim a'malna fi a'malihim wa ulumana fi ulumihim ala hadhihi niyyah wa kullu salih syamil kamil fi hayati dunya wal akhirah jalibal kulli khair دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in ila an qala qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairus salihin ila an qala an Abi Karimah al-Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, diriwayatkan dari Abi Karimah al-Miqdam, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar baginda Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnin, ma mala'a tidaklah memenuhi adamiyun seorang manusia wi'a suatu wadah syarran yang lebih bahaya dari perutnya. Ente mau ngisi wadah apa saja enggak ada yang lebih bahaya daripada perut. Ente mau memenuhi ngefull, mau mengisi sampai full wadah apa saja sampai full gak ono sing bahaya, tapi lek weteng sampai full isine bahaya. Ma mala'a tidaklah seorang Bani Adam memenuhi ngefulkan suatu wadah dengan apa saja isinya syarron yang lebih bahaya daripada wadah yang berupa perut. Perut ini kalau sampai penuh isinya bahaya. Bihasbi ibni Adam, cukuplah seorang Bani Adam itu secukupnya. Apa? Ukulatun. Cukup semestinya dia itu ukulatun beberapa makanan. Kalau dia itu betul-betul Bani Adam. Kalau dia itu Bani Adam agak menyerupai sapi, akeh panganan nih. Betul-betul menungso, pasti panganannya sak cukupi. Kalau betul-betul manusia, makanannya secukupnya. Tapi kalau manusia serupa sapi, serupa hewan, lah iki panganannya ndak ono akeh. Aspal dimakan, kayu dimakan, korupsi dan lain semacamnya. Cukuplah seorang Bani Adam itu mengisi perutnya itu ukulatun hanya dengan beberapa makanan, dengan makan secukupnya. Sehingga apa? Ya gimna, sehingga dia itu bisa kuat sulbahu tubuhnya. Orang yang waras, mestinya yang otaknya beres, dia itu makan bukan untuk menyakiti diri. Menyakiti diri apa? Ente lek keluarkan ndak enak uripe kok. Ndak iso ambaan dan lain-lain. Tapi kalau orang itu sadar, saya ini makan secukupnya gimana?
sehingga saya duduk enak, berjalan enak, ngadeg enak, ambekan enak. Semestinya Bani Adam tuh makan secukupnya. Sehingga apa? Fa in kana la mahalah, kalau memang dia tuh tidak bisa makan secukupnya, harus banyak makanannya. Ada caranya. Katanya baginda Nabi apa? Fa thuluthun li ta'amih. Bagilah perutmu itu jadi sepertiga. Sepertiga li ta'amih untuk isi makanan, wa thuluthun li syarabih, sepertiga diisi untuk minuman, wa thuluthun li nafsih, sepertiga diisi untuk nafas. Duduk terus mangan, mereka dipei ngombe, akhirnya ndak bisa ambekan, ndak enak uripe kon. Jadi seperti itu ya. Dengan catatannya tadi bihasbi ibni Adam, kalau dia tuh betul-betul Bani Adam, mestinya makan itu secukupnya. Beda halnya kalau dia tuh Bani Adam yang serupa hewan, atau yang menyerupai sapi, atau menyerupai hewan-hewan yang lainnya, panganannya gak agen akhirnya. Terus apa? Fiqhul hadis. Dari hadis ini kita bisa memahami hadal hadis, bahwasanya hadis ini aslu jami', pondasi jami' yang sangat mencakup li usulit tibbi, kepada pokok-pokok kesehatan, pokok-pokok pengobatan. Faqad qala, disebutkan faqad qala Ibn Masweh at-Tabib, ada satu ulama yang ahli pengobatan berkata apa? Lawis ta'malan nas, saumpama manusia itu menerapkan hadhil kalimat, panduan-panduan ini yang dari Kanjeng Nabi tadi, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafasnya, lazalimu minal amrod, bebas ini, selamat dari segala macam penyakit, selamat dari segala macam penyakit. Kalau inti tobik, kalau inti terapkan ini cara ini, makan secukupnya, minum secukupnya, dan sisa untuk nafas secukupnya. Memang segala sesuatu yang diambil secukupnya itu baik. Makanya Nabi itu pernah ngomong khairul umuri awsatuha. Perkara yang paling bagus itu nilainya itu akan menjadi bagus kalau itu standar, tengah-tengah. Mangan sak cukup rek, ente cukup mangan wetengmu iku lambung iku sak piro sih gedene sih? Ono sego sak talam kate dipangan paling akeh rakus misalnya. Kayak tak piro. Lambungnya manusia itu tidak lebih besar dari, saya pernah nemu keterangan, tidak lebih besar dibandingkan batoknya kelapa. Nah, ini wadahnya, inti perut ini besar, itu wadahnya, ono orate, ono ngini, ono melungker dan lainnya. Lambungnya kecil. Contoh, kalau inti pengen tahu bahasanya makanan yang paling baik itu secukupnya, kalau ente pengen tahu makanan yang paling bagus itu adalah makan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh secukupnya, ketika ente buka. Orang lapar ente sehari penuh kena banyu titik, itu cukup kayak menguatkan manusia asli ini. Ente ketika Allahu Akbar minum 1 gelas krek, kira-kira apa weteng yo? Pleng, langsung isi kan ya? Cukup aslinya, manusia itu makan sedikit cukup aslinya. Belum secara kesehatan ya, kalau secara kesehatan nanti lihat sendiri banyak keterangan di mana? Di YouTube itu, di YouTube, di Google dan lain semacamnya. Lazalimu minal amrod, kalau manusia orang ini menerapkan tata cara seperti makannya Kanjeng Nabi tadi, lazalimu, maka orang-orang itu akan selamat semuanya minal amrodi, dari segala macam penyakit. Alhamdulillah. Wal asgami, dan dari segala macam sakit. Amrod itu sakit, asgam ini penyakitnya, racun dan lain semacamnya. Wala ta'attalat, dan juga apa? Kalau inti terapkan itu udah ono gunane dokter obat-obat iki gak ono gunane. Enggak perlu inti siap pilnya apa? Darah tinggi, pilnya asam urat, pilnya pelengen, pilnya apa, kolesterol, pilnya diabetes, pilnya gula naik, gula saya naik turun,
kolesterolku munggah mudun ndak normal ya, ndak perlu mangane jogon. Makanya dalam satu keterangan tuh khairud dawa khairud dawa al-himayah katanya. Obat yang paling bagus itu bagi seorang manusia itu al-himayah, menjaga, mencegah. Makanya di kaidah fikih itu kan disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid. Kalau ente bisa mencegah datangnya mafsadah, kerusakan-kerusakan, muqaddam ini lebih didahulukan. Lah ente iso nolak tolaan. Dibanding ente nanti jalbil masoleh, menarik datangnya kemaslahatan. Lah wis loro baru kete berobat. Iya iso insyaallah. Tapi ente mencegah jangan sampai kena asam urat, jangan sampai ente itu pusing, tidur secukupnya. Jangan sampai asam lambung itu naik, mangan dijogo. Ojo mangan sing asin-asin, ojo mangan sing kecut-kecut. Menolak atau mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Ini sudah paham ya? Wa qala tabibul Arab Al-Harith bin Kaldah. Qala berkata salah satu tabibul Arab, dokter yang terkenal di Arab terdahulu, zaman dahulu, namanya Al-Harith bin Kaldah. Harith bin Kaldah apa? Al-Ma'iddah apa katanya? Al-Ma'iddah lambung atau tubuh atau perut ini ya. Wadah perutmu ini baitud da'i, itu menjadi rumahnya segala macam penyakit. Perut ini kalau enggak ente jaga, baitud da'al ma'iddatu, lambung atau perutnya seorang manusia itu, baitud da'i itu adalah tempat bersemayamnya ada segala macam penyakit. Wal himayah wal hamiyah dan menjaga, mencegah jangan sampai masuk apa semua masuk. Ra'sud dawa itu ra'sud dawai, obat atau kepala dari segala macam obat. Kepala dari segala macam obat. Al-hamiyah, mencegah. Ya apa kok ngelutok aduh apa? Turumu ndak kena, kok lek metu ndak ke helm. Kena angin. Akhirnya stroke. Kena angin malam perot akhirnya. Kurang turu, pusing kepala, katanya emosi, terus turunnya jagon. Jangan kenyang-kenyang malam, tidur, bangun tidur, minum secukupnya, enak, fresh. Tambah olahraga, jalan sedikit, beres. Kon turu jam loro, jam subuh, mau tuwek kati tangi, terus kati langsung budal kejol jam 6. Dengan nyerotong. Pak sepeda motor, ono uang nyalip didik, bangsat, maju keket. Ya apa? Uang ke susu bisa katanya yang pasar, orang ke susu juga mau kerja, sudah tidak fresh. Istihbabut tagallul juga diterangkan hadis ini apa? Istihbab, sangat dianjurkan at-tagallul, sedikit minal akli, makan, wal iktifa, dan seorang itu sejenisnya iltikfa, mengambil cukup atau secukupnya biba'dit ta'ami, dengan sebagian macam makanan. Semestinya dulu diceritakan itu ya, ada salah satu imam itu, ada salah satu a'immah itu, siapa yang bercerita? La ilaha illallah, siapa? Abu Ghuddah, ada imam namanya Abu Ghuddah. Al-Imam Abu Ghuddah ini punya kitab namanya Nafahat min Sabril Ulama. Secuil cerita-cerita kumpulan sejarahnya ulama-ulama yang bersabar. Sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi berbagai macam. Di situ ada satu cerita, ada dulu itu seorang syekh alim allamah, syekh besar, guru besar di suatu negeri. Hidupnya itu masya Allah. Kalau dia itu ngajar kelihatan wibawa, kena, lek ngajar itu kena. Imamah, surban, wangi, mabkhoro, nak dupoy, lengkap kok. Singgah sana, apa kursi ini kena, misnat, ini misnat namanya, senderannya itu bagus, apa ini jenenge, mimbare, tempat duduknya itu bagus,
Jadi kayak ini zawiyahnya ini atau podiumnya lah, podiumnya itu bagus, ukirannya apik ya. Tapi kalau ente masuk ke rumahnya elek jero rumahnya. Tapi mazhar penampilannya ketika dia itu berdakwah, ndak bisa diremehno. Ilmu itu kudu ketok. Makanya ilmu itu harus kelihatan aziz, agung, ojo diremehno. Ngajar kelambine sing mlengse, songkok iring-miring bismillahirrahmanirrahim. Ndak ono haibah ilmu lek ngene iki. Salah wis iki akeh sing gak seneng yang ilmu. Salah wis agama iki akeh sing ngerusak terus kon nggawa agama tambah kate seliming sri, kelambine iring-miring, untune ireng, kukune dawa, rambute nyerongsong, songkok iring-miring, kelambine bolong-bolong, jare dhewe zuhud. Ndak zuhud. Orang paling zuhud ini Kanjeng Nabi. Tapi lihat Nabi, tidak pernah kelihatan kompros itu, tidak pernah aja Nabi. Rapi. Imam Ghazali itu miskin. Para a'immah itu banyak yang miskin hidupnya, melarat. Tapi tidak pernah kelihatan lusuh, kelihatan lebus, ketok komproy, ketok lecek lambine enggak. Aziz. Genah, wibawa, rapi, necis. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, masuk ini agama Islam kita dia. Paham ya? Nah itu. Urusan hidupmu sehari-hari terserah. Ente mau tidur di atas tanah terserah. Tapi ketika ente mau izhar, mau nampakkan ilmu, sing kena, sing wibawa, sing haibah. Ilmu ini sesuatu yang agung. Beban yang bukan beban. Permata yang sangat mulia. Jangan ente punya permata terus kon ngwadahi ini ambil sampah. Bekasnya makanan yang sudah berapa hari bau, ente ambil dari sampah, ente buat bungkus permata. Ini permata mahal, ini ndak kira percaya wong. Paham ini? Tapi kalau ente guna, Masya Allah rapi, jual cincin, ente datang naik Innova, tes. Ente rapi orangnya, cincinnya diwadahi kotak, cincin biasa. Kayak iki misalnya, waktu kelor iki 3 juta, ndak kira wani nawar wong, gunah ini, paham ini? Kon duwe batu permata yang mahal, tapi ente duwe kon teko gawe sepeda motor wis yo kreok misalnya, kelambine enggak rapi, aduh wis tak tahu sekali, lusuh, tak room nyelok, neka batu rubi. Batu merah ini, merah delima, asli ini. Berapa? 10 juta. 10 juta. Delak kan? 10 juta. Aduh, paham ini? Ini urusan duniawi, paham ini? Akhirnya tadi ceritanya siapa? Ulama itu aziz, orangnya itu aziz, kena mulia. Terus suatu ketika dia itu kelaparan, istrinya waktu nggak ada. Istrinya waktu anggaplah pulang ke rumah orang tuanya, jadi dia sendirian di rumah, mau makan tuh tidak ada yang dimakan. Lupa saya ceritanya, pokok jelasnya dia itu ceritanya tuh dia tuh mau makan, tidak punya makanan, saking miskinnya, saking tidak punyanya harta, yang ngaji banyak padahal itu. Ewan sih ngaji. Ewan, lek saiki dek Pasuruan koyo Habib Taufik lah, kan ewan sih ngaji kan. Rutinan mingguan malam Jumat itu, malam Sabtu itu. Tapi ini ulama ini, syekh ini kelaparan. Akhirnya dia itu selesai ngaji, zuhur, kalau di Arab ini zuhur tidak ada orang keluyuran, panas soalnya. Dia itu salin, ganti baju yang lusuh, nyamar, pakai toilasan gini, tutupan surbannya atau baju yang ada gininya itu nyamar, bawa tongkat, lewat keluar dari belakang rumahnya. Jadi kayak pengemis. Dia kemana? Keluyuran di kota. Nyari makanan, nyari tempat sampah gitu, tola-tole, kalau nggak ada orang, sisa-sisa roti itu diambil, dimakan. Nanti nyari lagi. Ini syekh besar loh, sama mau dibuka, seret. Misalnya siapa? Gus Ikdam lah, Gus Ikdam ngemis ya, misalnya. Siapa? Kiai Mamat, misalnya Mamat itu sudah Kiai gede misalnya. Kiai Mamat, ya apa kan kira-kira misalnya ketok siapa sudah tokoh yang paling terkenal di Indonesia, Habib Rizik misalnya. Kita Habib Rizik di pinggir tempat sampah dulu roti misalnya.
Bingung kan orang-orang kan muhibbin-muhibbinnya, pecintanya ini. Ini sembunyi. Kalau dia ini, dan dia ini sering ketika dia ini nggak nemu makanan, dia ini datang ke makhbaz. Makhbaz itu tempat pembuatan roti. Duduk di sebelahnya. Misalkan di sini pembuatan roti, dia duduk di situ jarak 3 meter, lungguh. Apa? Tutup dolak roti, tutup. Ngambung, nyium baunya roti ini loh. Warak. Ente kalau puasa sehari denger ibumu masak kan, denger bau harum itu kayak bergairah gitu kan ya? Itu. Saking melaratnya, saking nggak nemunya makanan, saking banyaknya pemulung yang nyari sisa-sisa makanan. Dirasa kenyang pulang. Itu sering itu. Saking melaratnya ini. Padahal kalau ngajar santrinya ratusan. Saumpama dia itu open donasi, gue ndak ngenteni sak jam rek langsung lunas. Lek ana open donasi sebulan dari mare. Jadi gitu. Kenapa? Banyak ceritanya ulama itu kenapa mereka itu kok memilih hidup yang seperti itu? Karena murni, mereka milih. Contohnya kayak Kanjeng Nabi. Nabi itu ketika miskin itu bukan apa, murni ikhtiar, pilihan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika ditawari sama Jibril, Jibril itu datang dapat mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tawari Kanjeng Nabi Muhammad itu, dia itu mau menjadi rasul, nabiyan mursal. Apa pilihannya itu, dia itu mau enggak jadi raja di raja dan jadi nabi, atau jadi hamba biasa dia jadi rasul dan jadi nabi. Jenengan mau ndak ya Rasulullah jadi nabi terus diberi kekuasaan jadi raja terus, atau jadi hamba biasa jadi nabi terus hamba biasa? Nabi milih apa? Wis saya jadi apa saya lebih memilih menjadi orang biasa, ndak kaya raya, jadi nabi orang biasa. Milih miskin. Makanya kita sering dengar doanya Kanjeng Nabi itu, Allahumma ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan nanti saya dengan orang-orang miskin ya Allah. Allahumma amitni miskinan au kama qala au ma hadza ma'na. Kurang lebih seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau urusan makan, Nabi ya wis dikit makannya, banyak cerita sering kita dengar ya. Cuman ini, jadi dari hadis ini kita bisa pahami bahwasanya terlalu banyak makan itu tidak bagus. Sudah jelas penyakitan, sudah jelas ya, paham. Nabi sudah ngomong bihasbi mri'in, bihasbi ibni Adam, cukuplah seorang Bani Adam tuh meskinya ukulat, makan tuh beberapa makanan saja secukupnya. Ingkanalah mahalah, tujuannya apa? Yagimna sulbahu, yang cukup untuk menjadi kekuatannya. Ente sehari puasa cukup sepiring, wis jauh lembah, bahaya. Tak kira kon buka iki kuat mangan 5 piring, tak kira wis rusak kabeh kon 5 piring, sampai meneh kon tak kira enak, panas wetenge. Ukulatun, makanlah secukupnya sehingga cukup untuk yagimna sulbahu, menjadi kekuatan yang kamu butuhkan. Fa in kana la mahalah, kalau memang enggak bisa harus makan banyak, fadzuludzun li ta'amih, bagilah sepertiga perutmu isi makanan, fadzuludzun li syarabih, sepertiganya isi minuman, fadzuludzun li nafsihi, untuk nafasnya. Wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الضالين آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا غفور وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين يا الله ربك فينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناذرين يا الله يا رب شتت شملهم يا ربي قل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تشبه رماد بكافها يا عين صاد في الحل ولو خائبين يا الله شر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعيب والشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر قمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبطول أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام والكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغي مريد وحاسدين بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغي مريد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا يا الله يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد احرسنا
واحرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النذر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه واسمه مكتوب مرفوع موضوع اللوح والقلم صلى الله عليه شمس الضحى بدر الدجال الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المشتاقون لجماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه على دينية وكرة صالح شامل كامل سلامنا وسلافنا لذاتنا أبانا يرجعنا وليكم سعادة وجعلنا هذه الشهر وجعل رمضان من أبرك رمضان على حياتنا على يبارك لنا ولكم في باقي الأيام باقي الليالي رمضان ورزقنا وإياكم ليلة القدر ارزقنا وإياكم حسن القيام وحسن وأعنا على تلاوة القرآن والصيام والقيام واخرجنا من رمضان سالمين مغفورين جميعا في نياتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونستحضر المطهر الزكية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله